Yes, reka nongere ngusuhuze rero kandi mwifurize ibihe byiza gukurikira ishami 250. Iyi ni YouTube channel kugezaho amakuru atandukanye ya sport, na makuru abavugwa hirya no hino, amakuru yibanda ku yagezweho ako kanya, ibyegeranyo bitandukanye bivuga kuri sport, ibyegeranyo bivuga utuntu tudasanzwe utaruzi mu mupira w'amaguru ndetse n'ibindi byinshi, amateka y'abakinnyi n'ibindi. Nibyo tukugezaho. Nizere ko amaze gukora subscribe kuri no channel kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kandi ujye ubasha nyine kubona n'amakuru tukugezaho, nidujya dushyiraho inkuru ujye uhita uyibona ako kanyu. Kandi aho ngaho handitse aho ngaho hari akazogera kugira ngo nitso tukora inkuru nyine ujye tubona notification kuri telefone yawe cyangwa se no kugenda igikoresho icyo ari cyo cyose ukoreshaho YouTube. Hanyuma rero inkuru igezweho aka kanya ni inkuru y'umusore witwa Byiringiro Lague. Byiringiro Lague ni umusore w'ikipe ya APR Football Club, akaba yarahagurutse hano mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu, yaragiye mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu musore yaragiye gukora igeragezwa mu ikipe yitwa Naftateri Samax, ikipe nyine yo mu Busuwisi. Ariko uyu musore yagezeyo atsindwa igeragezwa. Uziko yari yabanje kugenda mbere, aragenda igeragezwa araritsindwa. Amaze kuritsindwa azavuga ko cyangwa se tubeshywa ko ngo yasinye, ndetse ko yanasinye imyaka 3, ariko ntabwo byari byo. Ubwo uyu musore yari yatsinzwe igeragezwa, ahubwo ahabwa amahirwe yo ko azagira gute azasubira gukora igeragezwa. Ari nayo mpamvu yavugaga ko yatsinze igeragezwa ndetse yanasinye, kubera ko yari yizeye ko n'ubundi wenda nasubira yazaritsinda noneho agahita asinya. Uyu musore asubiyeyo yaratsinzwe bwa kabiri. Amaze gutsindwa bivuga ko umu agent wari wamutwaye w'Umusuwisi yaje guhita mwihorera avuga ati usubiye mu biganza bya Peri. Uyu rero mu guhamagara Peri avuga ngo bamwohereze itike agaruke mu Rwanda. Peri mubwira ko yabazetse gato ikamushakira indi kipe ku mugabane w'Uburayi. Bivugwa ko rero uyu musore yoherejwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu ikipe ya Strasbourg, ni ikipe ikine cyiciro cya mbere muri Ligue 1. Ngira ngo muri no weekend mwabonye ko yanatsinzwe na Paris Saint-Germain ibitego 4-2. Hanyuma iyi kipe ya Strasbourg rero niyo yaramazemo iminsi nayo akoramo igeragezwa. Iyi ngiyi nayo bikaba bivugwa ko igeragezwa yamaze kuritsindwa, bityo akaba agomba guhaguruka mu rukerera rw'uyu munsi. Uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 8 arahaguruka mu mujyi wa Strasbourg aza hano mu Rwanda, aje kujoininga bagenzi be mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bitegura umukino wo gukina n'ikipe ya Mali. Umukino bazakina ku itariki 3 bagakinira muri Maroc, ndetse n'umukino bazakinira i Kigali ku itariki 8 bazakina n'ikipe y'igihugu ya Kenya. Uyu musore agomba kugaruka rero mu Rwanda agafatanya na bagenzi be. Ubwo tuzagenda tumenya ibye, tumenye se azaguma muri APR cyangwa se arajya gusinya mu yindi kipe cyangwa se arajya gukomeza gukora amageragezwa ku mugabane w'Uburayi. Nuko nguko bihagaze kuri Byiringiro Lague, akaba ari umusore w'ikipe ya APR Football Club. Hanyuma tutarava ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, umutoza w'amashami Vincent we akaba yamaze gutangaza ko abasore b'Abanyarwanda bari mu Rwanda barimo gukora imyitozo, uretse Usengimana Faustin bivugwa ko ngo arwaye, akaba ariyo mpamvu atarimo gukora imyitozo n'abandi mu ikipe y'igihugu. Ariyo mpamvu rero uyu musore atarimo gukora. Hanyuma hari umusore wavuye mu gihugu cya Uganda mu ikipe ya Vipers, uyu nguyu bamwita Kalisa Jamil, akaba ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga, akaba yaje gufatanya na bagenzi be mu ikipe y'igihugu. Uyu nguyu ariko ntabwo yari yagize gute, ntabwo yari yahamagawe mbere, kuko hari hahamagawe ubwo undi musore witwa Isaac Nsengiyumva nawe ukina muri Express ya hara muri Uganda, ariko
ariko byarangiye uyu musore nawe yitabajwe nyuma yuko amenyekanye ko ari umunyarwanda nawe Mashami Vincent yaje kumwitabaza. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi wo hagati mu ikipe ya Vipers ya hariya mu gihugu cya Uganda. Hanyuma rero ubwo nuko nkuko bimeze, abakinnyi baba professionnel cyangwa se abakinnyi bakina hanze y'u Rwanda bazatangira kuza nyine mu matariki yagenwe na FIFA kubera ko bari gukina amashampiyona. Tukiri mu makuru hano mu Rwanda, uwitwa Tuyishime Eric Kongole uyu nguyu yamaze gusinyira ekipe ya Gorilla imyaka 2. Ni umusore w'umuhanga wakiniye amakipe nka APR Football Club, akinira Rayonsports, yari amaze imyaka 2 muri Mukura, ariko ikijyanye na discipline ubona ko gisa n'icyamugoye. Hanyuma akaba uyu musore yamaze gusinyira ikipe ya Gorilla. Ni umusore ku mpano rwose ntabwo wamushidikanya, ariko ikibazo afite cyangwa se akunda gupfa n'amakipe menshi ni kuba ari agaragaza ikibazo cy'imyitwarire mibi mu ikipe arimo. Hanyuma ikipe ya Rayonsports ikaba yaramaze kumvikana n'uwitwa Fiston Abdurazak. Uyu nguyu akaba ari rutahizamu w'umurundi wakiniraga ikipe ya Young Africans. Uyu nguyu rero nta gihindutse, agomba kugera mu Rwanda akaza kuvuba yasinya. Uyu musore ubona ko ari no ku kibuga cy'indege i Kanombe, ari apana mu kibuga cy'indege i Kanombe, ahubwo kuri kibuga cy'indege cya hariya i Bujumbura. Bivuga ko yaraje nyine mu Rwanda, no gutegereza tukareba ko agera i Kigali, hanyuma tukaba twamenya ibye ngo turebe ko yasinyira ikipe ya Rayonsports Football Club. Hanyuma amakuru rero tuyakomereze noneho hanze y'u Rwanda, ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Muziko shampiyona uyu mwaka yarakomeje, amakipe atandukanye yaratsinze, ikipe ya Chelsea, ikipe ya Manchester United, ikipe ya Manchester City iratsindwa, ikipe ya Liverpool yatsinda, Arsenal iratsindwa. Ubona ko byari ibintu bigiye bitandukanye, amakipe amwe yaratunguwe andi akora ibyo abafana bayo bari biteze. Hanyuma witwa Harry Kane rero uyu nguyu akaba atarigeze agaragara ku mukino wa Tottenham ndetse n'ikipe ya Manchester City. Bivugwa ko uyu musore ikipe ya Tottenham ishobora kuba yamaze kwemeza cyangwa se yamaze kumubwira ko rwose agomba gukina mu ikipe ya Tottenham uyu mwaka, nimba ari n'abamurekura bazamurekura umwaka utaha. Ni mu gihe mu gihugu cy'Ubufaransa witwa Kylian Mbappe ni umusore w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu nguyu akaba ni ku munsi w'ejo ataragaragaye mu isabukuru ya Andaherera, mu gihe ibindi bikomerezwa byose by'abakinnyi ba Paris Saint-Germain bari bahagaragaye. Bikaba bivuga ko rero uyu musore yanze amasezerano y'imyaka 6 ikipe ya Paris Saint-Germain yari irimo kumuporopoza. Hanyuma kandi bikaba bivugwa ko rwose uyu musore ashobora kwigira mu ikipe ya Real Madrid, akaba agiye gusanga y'umutoza Carlo Ancelotti ndetse n'abakinnyi nka David Alaba n'abandi. Hanyuma ubwo tugenda dusoza n'amakuru tukubwire ko witwa Tammy Abraham yamaze gusinyira ikipe ya AS Roma. Uyu nguyu akaba agomba gusinya amasezerano y'imyaka 5, ariko harimo option yuko ikipe ya Chelsea niramuka imukeneye igomba kumugarura ikishyura Roma miliyoni 80, mu gihe Roma yo bayihaye yatanze muri Chelsea miliyoni 40 z'amapound. Hanyuma uyu musore rero akaba agomba kugaruka muri Chelsea mu gihe yabimukeneye, ariko bitari imbere y'imyaka 3. Nuko ngo Chelsea niramuka ikeneye kongera kumugura muri Roma igomba kubikora byibura imyaka 3 ishize. Amaze imyaka 3 muri Roma nibwo iyi option yo kumugura izaba yibaye activated, ariko ntabwo n'ubundi Roma yemerewe kumugurisha ahandi hantu mbere y'iyi myaka 3. Ubwo mbere yo kumugurisha yo igomba kubanza kubaza ekipe ya Chelsea nimba nayo imukeneye. Ibyo ngibyo rero dusoreze
ku makuru n'ubundi arimo kuvugwa muri shampiyona shampiyona ya Espagne, nuko ikipe ya Barcelona yatangiye ubuzima bushya itari kumwe na Lionel Messi, itsinda ibitego 4-2 ikipe ya Real Sociedad, abasore nka Martin Braithwaite bigaragaza. Gusa uyu musore nabonye bivugwa ko ngo Barcelona ishobora kumugurisha ikaba yagura umwe muri ba rutahizamu ba Arsenal arimo Pierre-Emerick Aubameyang. No gutegereza tukareba iyi kipe ya FC Barcelona uburyo izabaho nta Lionel Messi. Reka rero mbashimire cyane, mbashimire kuba twabanye, mbashimire kuba tunabana umunsi ku munsi, mbashimire kuba mukurikira ishami 250. Mukomeze mudushyigikire mukanda kuri subscribe, mu sharing izi nkuru zacu kugira ngo tubashe kuba twabagezaho ibi banogeye, muduhe ibitekerezo kugira ngo tumenye ibyo mwebwe mwifuza aba ari byo dukora. Ndabashimiye cyane, nitwa Twizere Mubaraka.